Ani kang sama birta kelang rape to anarar pansmi aprang sinil hin pen ani kang sama kami kardom pajurik do kardom non ani kang sama birta ke than pon jibang nili jitkramsa non birta thepi langpani sina ihum ambulance aphan sangti groi pon atrak ehring tang rak pen aphi pede patong duna jok inudabang phubang apran kedam Jiriken dengalong block primary health center hem kikim kerang asai ki oi teknik ajok karbilo choli asong tung pen ningang samsi spaklang pon Dol dalipen dhansri an kacheleng thor atawar nagachan balom to work hino parpika joksi nagachan hawara ratum pen kaningri Sangpi ung phum tipia long le kekbe ka chesu tumphan kache jor at apu thaksi SYC hamphanga song atum pen pharengke mai kanipon Karditang borsing tok biabang arpum Tamil Nadu pen heman kache wanje wansi kisung ki boy dera tum pen CM Dr. Turam rong hang phan kerap ka chuhang Karbinglong Tamas Council atum pen Karbinglong pen Golaghat district dui hoilong lakmi juri sat herong pharong kelang du pangkhri we jokpansi Golaghat district parlo de ji phan angring kiklang Non birtang ton pen puthot langponik sina Bukla police station ke parlopon angkang Bugla ati arong amekar Resmaidas arta nikan trokep aphant ada porpai trokapor malom ihum elto karbang patong thello Resmaidas aphan sami tong sekot pen Bukla sekelang heman ponlo bon sami Diphu Medical College and Hospital along ansi papon thutoilo Tong sekot pen Bukla prescribe ambulance atum pensi sekelang ji aphant Diphu Medical College and Hospital anwan thubomlo bon sami ko pai kelang nuga jok pensi manja police station ke parlopon angkang Press between actors hem athinu along divider along labang so ambulance of Hans sang tigroi pon atrak anung pen ahing tang rak pen patong dun thupitlo Laso ambulance long kat thamta areng husolo bon sami ahing tang rak areng hukeso Resmaidas aphan sami Diphu Medical College and Hospital along an sabanlo bon sami Diphu Medical College and Hospital on nakli an bangki Resmaidas abang ajthe avilu pusi doktor tumpen pa chinilo labang so puthak sami manja raikom saki tumpen sporideng ponsi sai ron teng pen klempon bomlo Sorkar tumpen rar tumpan mata ponsi rar tumse kechelang ki joy mochoji aphan pu matha ponsi Karbinglong angkang preksam hawara long sami block primary health center hem kim rang bi ponlo Lasonsi nizang Karbinglong jurikendang hem pialong sami block primary health center hem kim rang ponlo bon sami labang so hem kim kerang pon asai koi thektiga jokpensi tiling eng hap an sitami asai koi thektik lo las labang so hem kim kerang pon labang ke sorkar tumpen ke ba thik pon ateng pensi puthot kim rang pi pon pa minang si pusi Karbilo choli song tumpen ningang samsi spaklang pon si labang so hem puthot kim rang pi pon vegnang si puta alang li tumpen so dakpen pa chini pon thu mukoilom pen milgap son tokbi Karbi Longri Abirta Dak si lang facility som ke long do la si so lang bang si tame da atengki si tame aban si dak bahai la si la bang ka chok che la bang ke nilkum ningi thia la si la puthot la ahem bang ke ape messenger kan bang si nilitum la tim Karbiang long mate dak local MEC apan si tame chuning ri Dhonsri MSC consensi ke parapon daldali pen Dhonsri ka cheleng thor atwar nakachan malomt tuwar khendu tuwar ke wak tuwar khanuk saidelo laso chok pensi kar pen kitam donata kar phanta ratum si chong dunang satiti anlo rar tum labang so tuwar khenu par pika chok pensi kichung chong panang piklo lasi prabjin pe labang so tuwar nang salam pi vek nang si pusi ratum pen chuning ripon Diphu bok het adim tuwar yo anak ki mi khenu ke yo sobta theklong phong lo kita meyok da nang bonai phan tai wang dang ve আমার বিলাকে ধনশিৰি লৈ পেলাই ডিফু ৰাস্তাটো অকণমান ভাল বনাই দিলে ভাল হ'ব থাকিছিল নি ছাৰ ঠিকানে ভাল পৰা গাড়ীবিলাক একদম যাবলৈ আহিবলৈ ইমান দিগদাৰ পাই আছে ভালকৈ বনাই দিলে তাই আপোনালোকেও ভাল হ'ব আমিও ভাল ইমানে কৈ দিওঁ Dhonsri ke Diphu rong sipi pen che koi nodlo bonda Dhonsri ha baramaki pinanda pa phidun pigan lang Dhonsri ha bar ana aphan sami black topping atawar slam pipon etnang ji lapen ki Dhonsri ang kang aphan sami ke chingthura cyclem pipon vek nang si pusi APHLC Dhonsri CCM maipu mon singtok bi pen chuning ripon tum nak 19 Dhonsri constituency lo dake Diphu itu headquarter pen ke te bokhet constituency lo sita
tuar awe pin la dolduri dhonsri ke dam tuar non ni to agari ta ching thang lok lo yo la si da ke tuar me pik nang ya polo athe da ke dipu pen te bokhet dhonsri constituency ke sita rat tung ki sung non puta la tuar ka we pen mat jok jelang amasila da kecil dam kecil wang kerso ke sung tektik rata tum school somar atum ta sung pi khayang lo la penge dak dhonsri constituency bang ke ni tum ke mang ke dake black topping do et sigimi athipi ma dipuben te bokhet la si dake tuar ave pinang non puani ta ako sil doko pike sakuri penseng lok la development hai huita long nangji pusini tu manganing chi thebom sita en itu kan otor karbiang long otor mas council doko pita jo non puani ta ni tu jo tuar ave gari ta ching thang lok munita chela dun e tuar ta tuarang bong da hilik bhari bhari la sonsi yoवस्था no pin khayang lo long ta la son na thaklo da dhonsri constituency long bangke tuar bangke ai pin khayang la si choding ri lo e pachini lo je la dhonsri constituency aphan ke prabjin pe la so tuar selam pi bangsi ki meji media ke klang la son lo ladak kedam tang ditu la media long ke klang bangke himboto biswa sharma atm pusi sonsi ke klang media long amat tangka poisa ta awedia son lo dormha pe nita ave pusang jo la jitu contractual tu manta dormha pipede dormha long lepin pusi media long ta klang ulo social media long ta la pengke la kaprek kaching thura wai sarta pipon nai bolo lang me la haita pipon nai bolo dak dhonsri constituency long mangke lepe Karbing Long Tamas Council CM Dr. Tramong Hangman ki Karbing Long da chingthur dun wiglo pusi kaiki mata ning jepon viral bon seme non la dakbang si theklong daklo dhonsri hawar konsi ke chingthur dun loma puki lasi Karbing Long Tamas Council pen seme dhonsri hawar ratom pan seme ka chingthura saimu bangki claim pipon veknang si pusi APSC ni pu L klembang pu rupsing hi pen pothot pachini pontu bikak po tulirama sar bang pulo develop lada Karbing Long da development ulo poka rasta pencenglok yun lang pencenglok develop ulo pusi alang liningji sita nili bang ke theklong bang ke nili tum dak dhonsri ria long pini pen ni thom ni pilun tum kelang dak dordoli pen poka rasta theklong ji hola matipung garden pe dak ONGC drilling machine ana bang ke ONGC tum si bang tender ta kipi lage council pen takali lage ONGC bang jang phurya pansi asap so kilometer thom pli plaster wong chot la pen akon ni thek thulong ji hola rail gate pan bari pen dam lo pulutang te la ta hati kem an thek long ji tuliram sar bonai bom lo pusipu ni tum dam lo sita la sa towar ke ningkan photrok aprang mata bonai bom patang un koson ga bika koson kami klem ne patang ni lang lasi lancolo pokarasta ke theklong poke asapso dak ONGC tum pokarasta kuribok theklong lo la penkatimi dik tum dam lo hala panbari pen hati kem an asapso tuar igwong theklong lo la pen bhara ni tum ke dhonsri area long be pokarasta ik thing theklong le la pen ke ring mesen theklong le jol jiwon mission pa long tame alang tum lang ke jun long rat ko an ma ke long nang la so bidata theklong le la sinoni tu la so investigate man ni tu la pu hawar kachi puria mai dam bom lo sta dak bang ini tu mangke bang bo bang mo maladak dordoli panang parcet abang ke tuwa gari bang e fusilok lo nitu ma gari chat bukali ene ningkre ning ti hura bang ke tuwar ke misen nang ji gari fusi je nahi sta la so tuwar ningkaning kora pho prang pe la along thogro ro lo non puta BJP atun dala sa tuwar amek theklong le Congress no ta amek theklong le la so tuwar la dhon suria tuwar ke la posi along thogro do bom lo ha es sia kai thok soi pen pak ke klem bang bi pin lo la sinili pukang tung bang ke dhon suria towar ta munisi ke dam towar jon tu januar ke dam towar khali ni tum dhon suria sa towar nang pitahu tuliram la pen ke
nang patang pitau lahai tawar ta tum panang bonai nitum ta munit nang tum son no ta tum ta dong tung du dam tung du dak ke jor ka cholak ka khir ke jor tum pen chenglok theng jor tum pen chenglok e ko pene hiri son be par behar pen chenglok nitum ka tikuk the piklo so tawar ka jo ka ve jo ne pen la si matipung pe dak don surit leng thora tawar nang bonai pitha la Thereni pai engkore siani analu porpai khrini apor bogajan PHCIB sai hemalong Student and Youth Council ti hekpen SYC hamprang song tumpen phangke mai kanipon labang so phangke malong alang li tumpen kaningje para tengki sangpi hempu ingtipi bagan along li sami angtan pen kebang kepi ke sesu tumlong tangka cho NPC towar ari ri along kilometer hini aja kiding bangke kebe ke sesu tum ki 30 bahem chikimpon thipa puthak alang li tumpen sodak pen pin rempon lapel labang so puthak sami prap jinpen ki tarli basai dowek nang ji putalang li tumpen sodak pen khang pon thu bogojan pen Rajibson rongpi Karbi Longri Abirta 2005 বা 2006 pensi la sabang ke effect kuri loje Nilmor Kumar Tea State lapen Larian Tea State pu Nagaland border dong kachoi Nagaland border apen Karbi Anglong Assam kachoi not long 2006 pensi labang so longle matsi ahem phuma labang so tea state atheke tea garden labang so asa abagan longle alam ki lapen sa kachi bagan so kachi thie pothak SMT srumti phung dipi lapen pele kheje alang tum labang so asailong ahempu pini tok ta latum patini sekte la so problem apu taksi pini nilitum nalitum pan pressmet nalitum pan chophala athike pipot ma bolodong te 2020 surini ra inkoi labang so ningkan hot nilitum SYC asong pen chenglok kyong dung asong dak kep ni crazy ni asong bak do bon nilitum kachelang si nilitum chelang si labang so phung tipi aphan nilitum arjap pidun hola so porhot athi pipon ma bolodang te hola so nilitum ka theklong ke lalo inut Karbi pi amparta hemipi po men pensi nilitum hola so nitum ke thekhan pagani nitum alang phanitum labang so along leka palong pidun ni phan nilitum cherap dun hola so bonda pini ani nilitum isi ningduk ka theklong bang ke lalo pini kedamtang apor hot dinosaur ingti joint secretary revenue in charge ke dohot alang le hala so la som se claim pusipu je Nilmor Kumar Tea State da ke pelik heje phan si ke thak pi la pen Laurijan Tea State abang ke omphung ti pi phan si ke thak pi pusipu abang so men pen omphung ti pi bang Karbi Anglong Tonmas Council pen thang NUC avipin men sta melang mi thang jungjung pen dak kam cheklem bom lo tilitum ka thak long ateng pu tang te la pen hala so pini ani ka thak long bang ke Laurijan Tea State long SMT phung tipi bang da ke klem bang ke kilometer hini bag do paso sedana RVR elong da bang ke keng sang akai dum phan kaprek Halloween ben akai keng sang akai pan da dim plong ke chak la pen thirkluk di poka hem building hem ke kim ola son sin tum thekamong la ke alang disi kondak ni pen bang akai pen ban se pi da dim plong ke chak ka potha la ke ni tum ning duklo athi people ma bulutang holo su nilitum pan ke alang like mekri meklang ka churu chawna pensi o ne inut hemi pi ni phan ni Karbi pi ni phanang lang ret lang ai pensi pini ni dong le bang na ke thilu busul hosu nilitum phanang cha thandun aposo su nitum kangjin su pen pini ani pen ke kathek long bang ka la cha ton tip din la ke le nitum ningol la pen la bang so along le long RVR eda kilometer hi ni su se humparo se ahem do hemso la pen hem ki thil pen thirklo ahem da kikim humparo se da ahem do isab la pulte la so ahem ki botha ke leke ning tuklo la pen immediate dak ni tum ki puri gang tum ke pin ni Karbi Anglong Tonmas Council CM akai CM sarpan kedam tang alang 5 mers CM interaction hot burden constituency long alang silam kaning jo do de komat ma longle list ki pi lo pen longle ke jor bang akai phan non tribal akai phan la bangke strictly alang action and vegji pusi alang lam chak pidu la so teng pen nilitum pi Karbi Anglong Tonmas Council Dr. Tuluram Ronghang sar phan ka chuniri gang tung bangke immediately de Nilmor Kumar Tea State long RVR a kilometer hini so se da kom paro se kikima hem bangke privek ni la pen thu la bang so media pen nilitum la non ke claim bom alang am pu bu jakrong lang phung tipi ke non mat ke athalang le case du bom lang alang li lason si inut bahini pen dollar chi tok do je labang so dollar ka chi tok ka lason si do je labang so a case ka chi dan ji phan sun tangka asomen men si tangka kerap dun tangka ke ban
lason selang adhek tuman lason se chitok monta kenang ji do pelon pela bang ki ong dung documents alang mat misi logo chitok ma alang alak lak atanga ke wan lason approve nili tumla panali tum phane paklang thekji lalo esi immediately la bang ke RVRA la bang so hem ki kim thip apothak la bang ke ami thang bandame chiprini la penaporta pini tum Karbing Long Bus Council tum CM Sarpan kapachini la bang so press mid mai pena chatai pen mangke la so ameters lang pen so problem lang pen action can di pan si alang le pan ni tum songoi pen chuni ri pan lo amporta Lakha engkoi korkan thi MSC consensi ke parlapon sami langsu hawar chiring tiarong amekar karlitang buratok bi lapen ki kadom terang pitum asupu karlitang borsing tok bi atum ki dukda daijuni ana eom ki cholong chi aphan pusi karlitang borsing tok bi bang Tamil Nadu along an chongda dunlo bonta kopai kalang no jokpensi ke damtang therini phai Chris kep aju amek jangpen mat amek prang pedesi bitang borsing tok bi bang ajthi avidalo karlitang borsing tok bi achor asomar lapen asar pi tumki mang prong ason si dolo Churek the junik the mekri meklang bansi chapra pronglo lapan karlitang borsing tok biabang arpum hemke chewan ji aphan semi kisung dokoklo lasi karlitang borsing tok biabang arpum hemke chewan ji aphan Karbing Long Tamas Council chairman Raju Tisu lapan ke Karbing Long Tamas Council CM Dr. Tram ro hang tom phansi nangra vek thapisi mekri bu prupri kisung phovega tumpen chunuri pon Karbing Long leke kapreka tuma phanki inchi si made chujing budget pidek the pusi Karbing Long Tamas Council atumpen semi my meeting long semi ningje pon bomlo bon sami Karbing Long Tamas Council atumpen Karbing Long adui hoilong chelang dun pa mi minute mare ke chelang dun pangkhri bia jokpansi Karbing Long adui hoi semi ki konji phansi angring do bom tanglo lason si lakha engko ratrok durbagri MSC consensi ke polopon Lakshmi Juri sat herong phar arong long pent golaghat district adui hoilong semi Karbing Long Tamas Council atumpen Thangnat krapi pajir dun thekthedat lapen ki kaching thura saimus tami ki klempi pon thektheda jokpensi Lakshmi Juri sat herong phara ratum pensbi ningri pon renti do bontala punat golaghat district bokaghat emle atul borapen bangke aning ki mepena jokpensi Lakshmi Juri sat herong phara rong ratma sorkara tumpen ku pima ki pi ke pajir ason doan sami pi pajir pon bomlo Lesim orji include a pilonte labang so Lakshmi Juri sat herong phara phansami golaghat district ke parlopon dejia phanta angring thetan lopasi harake dora tumpen than pon rinti lasin non ama tong se kotla pen prab jin pent labang so hawara long sami Karbing Long Tamas Council CM Dr. Tram Ronghang local MSC mati EM Richards tok biatum kahumri dam pen chingki than ba kenang sot lopasi harake dora tumpen ningji pon rinti labang so atwar ke nili tuman ke Karbing Long atupeng kali lagi golaghat district atupeng se labang so atwar na kipi sita me labang so atwar bangke jeneba niltum jonon Karbing Long border golaghat district pen Karbing Long district border long sidolo tame Karbing Long so tum je nache langle sita me pu golaghat district so tum pensi nache lang si lapu bir sita me non asap he mutora bir sita me alang li tum sinang selam pi bom lo kidam tang ali tumpan Karbing Long pen ladak kupini kirap hemso pen chenglok pini dolong pen chenglok pini towar pen chenglok li phan kupini awa saiduma non kidam tangan bang ke thanga son tai belang Karbing Long tu bang ke hem rita ve hemsut pusita me ave apply dum bomlo sita me non ta nang li tek thelang ju intela non la golaghat district pen non la towar salam bom pu aputhak la bangke mane golaghat pensi mane ke salam kalang lo ke golaghat district apen si nang salam lo bang so bris mang ke Karbing Long pen kali inte non ali tum Karbing Long Autonomous Council mate nilitum dorbaguri sir education yam phan lapen Dr. Numol Momin phan ali tum kupilo non nali tum ipu dami bangke non nilitum kipu dai pu bangke alam ke la po lo je alang litum nili alang litum non se akhai jong chinghon duk pulo tangte alang litum je border nilitum ke jo border si dobam la pot tame alang litum wangra nache lang than nilitum aphan manela sinali tum non kachuning rilo di kachuning rilo nilitum age to nalimya ini earning sama berta bangki lanpan sikang ton paneglo do me thakme kardom